Apa? Perlu kebuang satu eh. Mangal di situ ada emak pulang. Kau sama bini yang salah di luar tuh bini. Ceweknya kame-kame. Rambut kena kuah sate, warna-warni. Punya macam pusik pak. Di luar tuh lebih gampang macam dia. Di kampung kok macam dia pusik. Yang kan pusik orang. Pusik jauh je payah macam gitu. Pak. Lah, sudah mak pulang mak lagi. Assalamualaikum. Dicari lihat dia apa kau yo. Makin lama makin parah aja bantu ini kemana. Balah Indonesia gini gua. Hah? Tukang ojek di lantai Yang ndak mau utak baca kau dah. Alah, ndak bati nurani seti Allah mah. Takako yo amo yo bubar bantu. Kok gara-gara DPR kok? Ada yang takako satu lo dan soma. Ada yang gindo, ada yang patang pailo dan takako. Mampe kini dah balik lo dah. Kusiana mo. Oh, Arpan. Ko dikino peltihaga mo. Ko pejuang negara ko sona. Ko paja nama lantak gua masuk neraka ang. Masuk neraka ang. Urang mencari pitin tu anak bini tadang bakar ajo, balantak dia. Karena bati nurani urang na. Urang demo di DPR dan paja ko mantan makana mengalau dia letak bagai. Tahu pulang lagi. Baru lah kapan anak bini berjauh kalau mati gua. Stop aja. Mati. Meninggal dunia. Nih. Dapat kabar baru. Aduh, Sana heboh gini mah. mangga bang. Kecakak bang. Indah. Ya tuh. Yang heboh sangat viral gini kok Viral. Iyo. Heboh kan se-Indonesia ada mah. Ah. Nama kok? Yang tukang ojek tuh Oh, siapa? Iya siapa? Lain, mana tadi itu benar nih kok mah. Kadang macam lihat tu benar nih kok. Ayo Awak- buat tim tu. awak yang Mana nak- buat tim tu? Mana apa? Yo nak kurang ajar aja kok. Nama kok? Yang melantak kok. Itu yo mah semua. Ayah kibek kok. Ah, Tapi dia orang demo mah. ah. Ada orang demo di DPR demo amati siapa kok. Iyo, ya tadi dulu berita mah. Awak mendengar berita yang macam-macam udah kenal. Ya nan salah tu kita sebenarnya. Bang kau salah. Patang kau kita mau menyuruh maju. Oh, nak bisa salah awak kita dah benih. Mau bisa kita ada salahnya. Inyo maju deh GBT. Saya nak muah. Awak mula mah. Jadi awak deh kok. Awak kalau awak mencari kebijakan kini. Ah, Masyarakat eboh. Kebijakannya amburadul. Allah taneo saja. Perekonomian maleset. Nah, mengasai sia kita gaji bertambah naik kadang-kadang. Rumah aja dah bisa lagi rumah kini dah biaya anggaran tua sewa rumah. Kan parah di mana itu. Kini kau mana tu mana? Kalau awak kini kau orang bisa kan ada ke demo lagi. Awak pai coba manis pai lo tu. Kita tambi DPR tu kita sampean apa nan rasue patut disampean kalau ndak beko orang manjarah kita sebelum manjarah. menjarah tadi itu kan iyo mah. Kecil awak kan pitih masyarakat nanti. Tapi proses awak menjarah tadi itu salah dalam agama. Tak muah tu doh. Malu salah Jangan dulu. Kalau mambiak punya orang tu mencilok mah. Tidak. Ayolah, begitu. Ayolah dah. Tapi pokoknya awak cari aja kau, awak cari je. Kau tu apa? Awak je.
Ano ni? Pahilo. Kau sebut memang nu je. Kau makin kian kau mari tanah nama itu. Ibu ko awak Kau tak bawa lombo kau Enggak, ketuk awak bisi sampai kau. awak sampai enggak ni ko lah. Ah, Awak kedua si DPR ko awak kabar ni ko. Ada. Kapai yo aduh pulang seorang ko. ada pulang seorang. Aduh pulang seorang. Ah, cari apa tu? Cari Awak apa tu? Sampai ni lah. Ade, Apa pelo? ade. Deh, lama awak disuruh pulang. Itu tadi soran awak dan kebuka di pintu. Ini kemana aku lah, kemana orang rumah ngedeng lah. Dan pajak aku pulang nak rumah ngabang-ngabang dan waduh to ya. Allah. Tuang ya. Kawan. Kawan yuk. Ada yuk orang kanta pulang nak doa kita baca Allah dah ha. Awak baca orang pakai kabar pulang. Ikut tu pun mendadak dah mak kemarin tadi di info nak juga keluar dah. Nak tentu di luar awak dia ni lah. Nge mah kawan Dulu sekolah. Sekolah lah muat nak bawa sobok kawan. Nah, lah tahun gua. Ikut takkan aja Takkan lah waknya kawan kikuk-kikuk kat dulu mah ha, lupa kawan. Lalu kan? Lah tujuan nak kawan. Tujuan nak di luar itu. Yang ni cik bila bakal awak saya nak tentu bila kau pulang nak. Kau nak nampak di depan labuah tu mah tetangga bilang siapa yang tiba tu mah cik. Nak kau kajian kemari kau ha. Tak kena di kawan mah kawan. Tapi kawannya kau bakal pulang kau. Iyo, awak kan iku mah disuruh mak pulang gua. Dek kau bini sebentar lagi kau rencana kapai penataran. Iku sekitar jam 2-an gua. Kini kan rencana gua sebelum ke penataran kau mencari palak dulu gua. Kawan nak awak lagi kawan kau pengalaman kau ha. Kena mau bini tu cari yang elok-elok dek kawan tu. Ya itu kan elok juga deh kawan tuh. Pandu awak mencari bini orang aja bini awak. Tapi kawan nampak segel apa kayo kawan kini ya. Mau di anggota dewan kawan nampak emang. Awak memang anggota dewan. Di luar tuh orang yang bawa DPR. Awak memang DPR. Di orang. Kau lupa je nama awak. Dharma Putra Raditya mah. Ya onda lah buat. Indak lah mau duit dah. Ado-ado je lah masalah Ayo oleh kuat kau onda. Dangan dulu. Amanga. Aduh Sia. si DPR tu. Aduh Ya benar. Iyo baca cerita sama kawan itu ah. La ilaha illallah. Pakai baju putih ya. Oh. Pakai luka. Pakai sewa dasar. Pulang sidang mana apa jatuh ke mana? Iyo. Pak eksekusi ya. Pengai kau. Jadi nak ada. Tapi oh. Pelah apa jauh mah. itu Ikut tahu sak lo. Cuba dorong lo mata di duit anda Ya lah minta tolong payah satu je. Awak kan megang ronda gitu Ayah, ngapi mah. Oh. Yalah. Siap pala de kanakan koyo kanakan ladang jaguang di sekolah. Yo pagunon pala de gini nek moyang go. Walaupun ndak harus jadi pejabat je nih. Pondok alon nan dibuat kan macam ngecek gitu. Lembong kau pondok kan macam ngecek go. Lo parah kau mah go tekah go. Pondok ya. Iyalah ya payah satu La ilaha illallah. Ya. Hah? Jago? Pajama. La ilaha illallah. Ada Mana mo macam lihat pala ada. Pala awak mana mo Lo pala awak kau mah. Siapa? Awak DPR. Aceh ni. Pala awak DPR tu pala awak. DPR kau. Mangago. Baca Mangawak go. Baca roy. Pelawak mana mo? Oh, minta DPR tapi pelawak tanah gua awak punya. Awak punya. Awak pelawak mana mo? Nih. Iyo pala awak.
Apa sabi pala ni di mo pala awak? Iyo pala awak dah. Sabi pala awak lai. Iyo pala awak. Wadan alah mengecek ke si R petang mah. Si R mah, si R tu awak mah. Si R awak emang kelebat dia senan. Cabi jambi. Kete mande. Si R tu mah kelebat dia idanya dia Iyo awak si R emang kalebat dia tu. Tanyolah kan kayak udah tanyolah. Aku pasabot tak aku awak Mangaku ko. kada tentang. Kete mande. Kete mande. Iyo awak si R kalebat dia tu. Si sia kayak udah, sia kayak udah. Tapi tadi mah aku DPR. Si Tidak, lai. ya ilallah, pacar ada menjalir ku tolong lah denoi. Iyo awak si R DPR tu. Kan tu buat tadi tapan tu. Iyo awak DPR, awak DPR. Kalau mahar dia membangun ku mah. Ilaha Si illallah. R mengecek Oh, jadi dia. minta-minta awak pejabat. Awak awak pulang. Minta-minta pejabat kau, Iya. minta pejabat mengaku Pejabat, dia. Ba ambil dia Dewan, saya banyak Dek. tu. Si R tu mah kelebat dia nak jadi anggota DPR dah. Iyo awak si R yang lewat tiak tu, tanyolah kan kayak udah tu. Kepetua kau. Tadi kecil nama saya DPR. DPR. Iyo. Pajak kerja cabik jambi. Nenek udah, aduh, aneh. Agak zaman namo kini kau komen pasu jurang ko ha, ya Allah. Adan mengecek sama si R tu. Iyo si R tu, deh awak si R tu tadi lari tadi wak kecil awak si Masa R. kakek dia suak gue dah. Iyo awak si R. Aku kok. Manga. Awak Kok. tolongan awak. Kok kawan awak kok. Kawan awak ba lo cari. Apa acar weh sia kok. Ijo dia kau bini di siko. Mengapa kamar dia begini? Main hakim suang saya bertanya deh Belum belum. belum punya kecek. Itu ya punyanya mah. Si R punya kok. Astagfirullahaladzim. Iya si R ke mas, si Raditya kok. Tidak, weh, suah gue nak takak kok dah. Balik dah. aku. Ini lah mau diantau tuh pulangnya kabar bini ya lah. Mele bebo tuh orang kawati bo. Kau malah banyak-banyak mau dekut aja kabar bini. Mengapa kamar dia? Acar weh kok. Jujur dong ada ama Pangalan itu kepala-kepala jo. Ikut kok DPR. Iyo DPR man. Iyo awak DPR. Dharma Putra di. Macam-macam. Ini mande. Tunggu dulu apa kok? Pajak kok. Mande mande. Iyo awak DPR. Tunggu dulu sabar. Iku kok kawan awak kok. Dharma Putra Raditya yang rantau kemari ke Dharma kecil DPR. DPR. DPR tuh Dharma Putra Raditya. Si R panggilannya di kampung. Kan lah, Pak Inyo Ketuaan. nih kemari suruh mai pulang kabar baik kabar bini kau ala menunggu tuh ha amma ela belang. Yun yung saya pala kemari lah mau deko kawan gini ya ba kawan nak gini. Iya tuh. Lah. Iyo awak tapi dari tadi lewat DPR di luar nama awak DPR di kampung nama awak si R. Lalu kecil tadi kau udah ko. Di bae juga awak. Saya membayar itu tadi kok. Apa Kok bebek tadi mame? Nado sama kaduanya. Kau bini kau betul ya tadi kau. Alah beko usam belakang. Kok kau bini kok ha? Itu mah gue tanjol lo, tanjol lo ke orangku bae. Tu ba Beko usan bagak lagi. apet. Perlu kebuang satu. Apet. Ayo. Iko. Pajar punya tanah lo di tangan lo pada. Utang iko lo selesai lo. Ikan lah kadigaga lo tu ganggu koma. Balo caro ko ya. Iko sipet ko sumbangan. Jadi memang apa ke DPR apa jago lo nanti giliang ya.